Sanibonani balandeli be-AVG Reality. Siphendukile endumbeni kamkhulu uShabang. Abaningi bake bawabona kakhulu ama videos bese wasifaka kakhulu ngale ku Facebook. Manje imithetho ye Facebook ngathi yahlukahlukana bahamba ngesikhathi bawakhipha. Kanti lento thina siyifunela ukuthi ihlale ikhona. Igama umchasiseli isiminyeminye sentombi zasemzingwane. Exhibeni kwakho kwakumayabo hamba noDubela noNcube. Mkhulu sawubona. Thokozani ngihlale njani baba mkhulu. Siyaphila kakhulu mkhulu. Mkhulu namhlanje abantu ngoba behlala bekhuluma becela ukuthi sibe nama topic ahlukeneyo masizokhuluma nawe. Namhlanje bacele ukuthi bafuna ukuzwisisa ukuthi umhluma esikubiza ngama piles nikulapha kanjani mkhulu? Kuyalapheka na? Emakhosini asithokozele emagumama nomhlaba empumalanga entshonalanga enyingizimo enyakatho. Siyalibingelela ukukhuluma njalo kusanguye futhi umkhulu uShabang. Baba mkhulu masikhuluma ngento ebizwa ukuthi umhlume sikhuluma ngamaphayezi la wacho malwabiza ngegama lesingisi. Kuyalapheka baba mkhulu kodwa kuyalapheka kuba yisenzo kahle kahle ngaze ngitsho ngalo bese kube sasubiza ekhaya sithi umuntu yabephume umuzi. Okay. Ya ngoba insitha yakhe yangaphansi kusokuthiwa uphume umuzi. Alright. So ngesintu sakithi emakhaya bathi ngumuzi. Kahle kahle uyabuphumile. Le into ilapheka ngani pho? Ingahlala isikhathi eside ungaya ebantwini besingisi noma ngithobo dokotela bafika sebefuna ukuthi bayikhathe. Ngoba iyayenza ukuthi umuntu abe loose nama iyabe sithi iya etoilet njalo ngokuphela. Kodwa mawufika etoilet ungenzi ukuthi ufika uphume yona. Kwahlala ukuphuma ithumbu. Angithi ithumbu liqala emphinjeni liyegcina phansi. So ke uphuma lona ithumbu kungasaphuma ingcekeza lele phakathi uphuma ithumbu. That's umuntu wakho nama esiye etoilet uyafike ehlaba umkhosi. Nepain yakho la ishaya enhlizweni. Nokuthi akhiphe into umsuzu kuba lula. Kuyamphunwa kahle kahle ngoba amabrika bese ngasekho kahle kahle ngisho kanjalo. So into le iyalapheka ilapheka ngani yikho kulezi nyamazana ezilamakhanda abuyelayo phakathi ezifana nabofudu omnenke landlani. Bese kusiba nezihlahla zakho nezifakwayo ukuthi umuntu abegqiba awubisele phakathi uyabuyela uyehlala uzinze kahle ngaphakathi babamkhulu. Isikhathi esiningi bathi ungaya esibedlela ufike ubanjwa yilabo dokotela besilungu uyaxhwala uthola ukuthi noma sesiza lapho sesihlangabezana nobunzima bokuthi niushaye kungaliqiniso lingakanani. Sika sayiphatha bamkhulu ukuthi engangitshela abantu ngithi mina abantu abaphakame especially kakhulu umuntu omnyama. Isikhathi esiningi lezi zinto lezi azimane ziphongo yenzeke emuntwini. Umuntu uyakwazi ukuthi ikhona imithi yokuthi uloywe uphume lo muzi. Ingakho mina belaphi bendabuko ukuthi siqondana lezo zinto sisuka sizikhangele. Lento le iba yibuthakathi kahle kahle esimini esiningi. Uyathola ukuthi umuntu ngiyakwazi ukuthi mina mangikwazi ukuthi uzoye toilet noma mhleze ngifuna ukuthi ngifake lento le. Ngiqale ngifake umuthi mina lapha etoilet. If wena uzofika uhlale lapha sokudamajika ke lapho ukuthi suthethe lesa isifo lesiyana. Lesi sikhuluma ngesifo esingabuyi ngocansi asibuyi ngani. Kodwa sibuya ngobungozi bokuthi ithalwa ngezihlahla lento le iba yibuthakathi kahle kahle ngisho njalo. Kahle kahle kuyo into kuyenza ukuthi mawulula kube ngumeqiwa. Uhledula ngaphakathi usothwa uphuma umuzi. Kusho ukuthi ama-piles omhlume lo uhambisana kanjani nalokhu abakubiza ama-watts nakho kuphinde kube ngathi kusansumpa kubuye kuphuma abantu ngemuva lapho mhlawumbe kubaphume ngiphambili. Uyabona ke le kahle kahle bosu ukhuluma ngayo isifo socansi leso kahle kahle. Alright. Sisuba sesisifo socansi ngesindebele futhi sakithi futhi sibiza sithina yisiki yensumpa. Alright. Ya, isiki yensumpa ngayekela umuntu wakhona iyaphuma kwaba umuntu ongibaba ekhanda iphume sengathi iba yiblomo. Ma ungasokanga iyashesha ukuthi kubambe kahle kahle kodwa isuka ecansini. Iyaphuma ma usithi uyavula sesikhomba sakho somuntu ongibaba bese yona mayiphuma iyabe ngathi iyajabula ma unuvula ithola ngathi ifuma liblomo ukuthi ifuna iyajabula ma ubisela la uzumzimba uyakaza kodwa ma uhambe emuntwini wesintwini umuntu lapha kahle kahle kukhona amafutha ahlanganiswa bese uyagcobisa lapha ziyacha zizome sithi cha lezo nsumpa. Hayi ngihamba nezinye insizwa lapha ngicabanga ukuthi kukhona seziqumba qumbele khona bafowethu nakho singakadluli kakhulu emhlumeni kumbe nakulento besishiyo. Mkhulu ikakhulu kona lapha lelithi isiki yensumpa. Othi ukuthi iattacka noma abesilisa nabesifazane ngoba ngathi lichaze ngabesilisa kakhulu. Kasithokoze baba mkhulu isuka emuntwini ongumama kahle kahle lento leyo. Ngayibiza ngithi ngenye into attack umuntu ongubaba isuka emuntwini ongumama kahle kahle naye ubaba uyakwazi ukuthi ayifake futhi umuntu ongumama. Lento leyo kumuntu ongumama ingaphakathi iyabe ingaphakathi
mawumlala uyakungathi uyamnoyizela usuka jabule kakhulu nomsindo angoba ke nomsindo nawo usuthi lo shuthi lo ngama ngimambe kahle athi no usuka ugijima phezulu komkhuhlane uyamnwaya lento le kahle kahle maye umuntu ongumama iyahlala 2 years ingavela ngaphandle kumuntu ongumama kodwa uyabe sizwa i-discharge yakhe iyabe iphuma inephunga noma sometimes mayiphuma ecansini uze umuntu kuba nephunga elinye uzuthi kagezi kanti cha kubole phakathi lento le kahle kahle umuntu ongumama iyahlala 2 years ingavelanga kodwa lapho evela khona ingayenza ukuthi imnike insumpa esihlathini imnikeze emakhwapheni nasemzimbeni noma kuphi iyakwazi ukuthi iphume isimkhomba ukuthi sindala phakathi iyabulala lento leke babamkhulu that is why ubona odokotela ukuthi ungahamba kibo sometimes bafika umuntu ongubaba sebeya kubhokoza isisu bethi chama ngephayipi ngani ngoba sikrashile imthambo lana yonke liya emakhosini babamkhulu so iyatholakala umuntu ongumama masibuya lesebusweni uyambona siba rafe ebusweni usho khona ukuthi ngaphakathi yakhe isingcolile kunezibungu engase ngisho mina ngicela ngichaza ngithi isiki noma yiphi isika hlathi nobungozi yizibungu eziphosa zikambisana ne-HIV kodwa zona zislow ukudla emakhosini babamkhulu kodwa ziyachayeka zona ngomuthi wesintu ziyachayeka ngomuthi wesintu ngoba lana isiki lana kahlahlana yalapheka umuthi wesintu kodwa ke umuntu ongumama kule mithi ayigqiba ngaphansi esinikeza yona ukuthi iyedubula le indle phakathi bese siba lezinya ziphuza nezinya beyazidlinga iporridge kanti nobaba mase ikulula ke enesibindi singafuna ukuthi simchise siyakwazi ukuthi sikhathe yakhipha into yakhe sikhathe ngereza sesifaka umuthi lapha yana so okusho ukuthi nxa umuntu ephethwe yileso sifo lobe ngaba ngowesifazana lobe ngaba ngowesilisa kudingeka ukuthi aze kuwe straight mkhulu kuyayenzakala ukuthi umenzele izinto athunyelwe lapha khona akusebenzise kusebenza emakhosini babamkhulu ngisenze isikhathi mina ngikuthi ngomthetho wezinatha kahle kahle sesebenza umuntu ukuthi simthumele imithi kodwa imithi mayihamba esikhathi esiningi iyanyathezeleka imithi mayipost imithi ingakho ngiyangithanda ukuthi mina umuntu alande umuthi wakhe esigodlweni ahambe nakhona mayihamba usize sucela ukuthi umuthi utshele umuthi mawusuka na ukuthi uhamba izindlela ungazabe sanyathezeleka ngoba ziningi izinto ezenzakalayo lapha kahle kahle ngibeke kanje bengithi mina sayithinta sibe ngisafuna ukuthi ngicela ngichasise kahle masikhuluma sisemhlabeni la njengoba sisemhlabeni kule moya eminingi yasemkhathini njalo kubaningi abantu abasibukele yabona manje mina ngihleli ngisho ngithi mina umuntu noma esenzani angisamsoli mina ngoba lento le ngabe yathakathi uyabulala uyenzani ngisuka ngingasakusoli ngani ngoba umuntu umpostela umuthi usuka lapho usiyawela Eastern Cape ucabanga ukuthi uhamba kahle lo muthi na ubanjwe izandla ezingaki usiyafika Eastern Cape yomuntu engikhuluma ngawo lo muthi kusho ukuthi ufika usuphuphile kahle ufika usuphuphile babamkhulu yiko ngiyangithanda ukuthi umuntu azilandele umuthi wakhe kodwa mawukuyenze ukuthi ukude usekuzokuba postela ufika usebenze kodwa angithandi khona ukuposta amagama kanti umuntu ongumama masikhuluma ngalento le yesikile umuntu ongumama angimoperate mina ngithi awuthi mbona ukuthi awufune mbona ukusebenzakaleni thatha siyenza ukuthi bekufuluza khona lapho mkhulu ukuthi ngizwe ukuthi kuyagqitshwa la phakathi ngithi kusho ukuthi kuyasika kuyagqitshwa sisuka thina sisithi simbuze ukuthi uma egeza yena uyazizwa lama egeza ukuthi ngilento ngaphakathi manje ngabe ngekho nje sengirafu ngaphakathi noma efaka umuntu ngaphakathi uyezusaba sengirafu ngaphakathi bese mayichasa sisithi okay noma uthi lo uzofika ubulala phakathi uzobona ukuthi mawukhipha uzophuma nani ngahle kahle uyisinama ufika ubambe lezi izinto bese uyaphuma nazo sesikunika ke imbize ukuthi usuflashana no ngicabanga ukuthi uyezwa lapha inkulumo kaMkhulu kukhona lapho mhlawumbe ofuna ukubuzisa ukugcizelela khona Salibonani ma viewers lama subscribers AVG reality channel igama Mxolisi isibongo ngesakoncube sikhamba la indawo lapha ngiqale sokukhulunywe ngezifo ngathi ezimbili kumbe ezintathu ngiphezulu kwazo zombili lapha mkhulu lesi esemhlume njoba usukhulumile ukuthi imithi iyanyathezeleka kodwa uthe kungenzeka ukuthi umuntu aphathiselwe lanxa kungathembisi ukuthi ngafika ilokho injalo. The reason why ngibuyela kuyo ukuthi kule ndoda la ebuzayo ukuthi uyakhona yini ukuthi ithi ubaba wayo ukhanya uphethwe yilesi sifo uyakhona yini ukuthi yena aze afika landele ubaba wakhe leyo mbiza ezamelapha kumbe kufanele ukuthi ngoba ubaba wakhe usezweni lokuzalwa eZimbabwe kumbe kufanele ukuthi amlethe yena ubaba wakhe lapha ahambise wena ngale uyemenzela lezi zinto ngumbuzo wokuqala then bese ngithi
isifo semhlume lesi silanda kakhulu abantu abangakanani siyakhetha yini i-age yomuntu and isikhathi esiningi sidalwa yini emakhosini babamkhulu izithuko zakhulu babamkhulu zakanamphendule lapha uthi baba kuyagula kusezweni lokuzala seZimbabwe engabuya yena ekhona lapha around eduze abuye azofika lapho bese siyazi okukhulu ukuthi siyazi ukuthi leso sifo sesinesikhathi singakanani lokho yinsithe esinganyike siyakwazi sidalule esidlangana leni kodwa engithanda ukuthi esekhona sekwathi senesikhathi singakanani elaso leso sifo leso kwenzela masiwazi le mithi esinikeza yona istrong ongakanani ukuthi ngafika ibulale lento leyo ngoba masinesikhathi ngiyakwazi ifuna imithi strong ayifani ukuthi into eqalayo njalo futhi ngibuye ngiphendule lapho ukuthi kwenze ukuthi usuyisize sikwazi ucansi kahle nje njalo isikhathi esiningi bamba abantu asebantu bakhulile kahle ayiphonga ubamba ingane ezincane ayibasukeli kodwa ke singakhozi ukuthi ngeke ngathi ukuthi yibuthakathi yabekwa lapha yibuthakathi wenze ukuthi lo mntwana kuye kumbambe kodwa ke kuba yisenzo sebesenziwe emakhosini babamkhulu hayi ngicabanga ukuthi abantu la emakhaya nizwile bakithi ngesifo somhlume nanesifo abathe yisiki yezinsumba umkhulu uthe lokho kulula nje mawungafika lapha esigodlweni kwaShabangu kuba lula ukuthi akwelaphe zona makungabe kukhona umuntu omaziyo ophethwe yileso sifo ungamlayela khona la komkhulu Shabangu umkhulu Shabangu uzolinikeza izinamba ukuthi mangabe mhlawumbe ufuna ukuthi uthintane naye uze la endlini entumbeni yakhe uzokhuluma naye umthola kanjani Shabangu ungachazela isizwe ukuthi utholakala kuphi kanjani emakhosini baba bamkhulu nabogogo bonke ngelibingelela futhi njalo esithokozeni mina ngidabuka phansi eZimbabwe endaweni ibizwa kuthiwa kuseGwanda lapha engidabuka khona umkhulu Shabangu ngitholakala eGauteng Johannesburg endaweni ibizwa kuthiwa kuseYuveli lapha engikhona ifone number zamkhulu Shabangu sithi zona 06 88 55 88 and 2 06 88 55 88 and 2 sithokozeni khetha lapha Sabonga kakhulu ngicabanga ukuthi inamba le icacile futhi inamba elula engicabanga ukuthi kuba lula ukuthi uyibambisise bafowethu kuningi esazoxoxa nomkhulu ngezinsuku ezilandelayo engicabanga ukuthi nani enihlele emakhaya ni ngaphansi lapha ku comment section niyakwazi ukuthi nibuze imibuzo yenu ukwenzela ukuthi masisiza ngosuku oluzayo sikwazi ukuthi sibuze umkhulu ukuthi ubani wakobani uthi yena uhlangabezana nobunzima obunje nobunzima obunje siyabonga kakhulu bakithi emakhaya